Socheng constituency Amri LSC Palo Harlong Jubi PS Lapen Habran Habi PS Lalong ni PS Along Non Kileji MLA Kilinga Purahud Easy Kachingrumadin Kenang Fort Pumat Hapen Kachingrumadin Kim Ibu Pondo Laso Hud Socheng MSC Head Sing Rong Par Him Penchetong Rosi Kiramjam MP Kilingahud APHLC Party Apan Penanga PS Along Tipahai Pon Pen APHLC Party Adon Kopi PS Sonsi Rong Aram Chumapan Nang Kirab Loposi Karju Padupon Lasi thang kirap nang kipithet thi lapen hawar ara phan ke tham tap ke pachobayalam dendera Dr. Habib Teron phan ador ke sunaya wot iten pahai konten lapen jong si alang liphan parendet pulte orunadol penchenglo lakputi baido lapen aki joype sang inti dali sini antan long lilu lasi lahai hui long nangji lapen am sasesi long nangji pulte aprang city BJP party aphan ke pahai akinang sotpota MEC head singrong par hinpen mamthi chaipon Sitambi ili tumyong si alang nitum phan plan pimi sen dam pimi sen apen kaya matami ili tum phan jakong hurang pudungut an so se ili tum a government ingkang po ili tum a government yung si ingkang note non arunodoy sitami kuan makinong apen na bisisi tuman ang pipo ton hak si hala self help group atum phan non 2000 kiti thai same 25000 50,000 lason si do itu ma government bubong bote Allah kan sumirok son dapat si aprang ke ini tumhan belek a parti tumpuno ini tumhan nang thamba se dah BJP atum nyong si government overlo punote Mayanon Hiaman Pen Socheng MEC head singrong par MLA candidate Dr. Habib Teron Ward Commissioner Cleaning Son Ronghang lapen BJP long Phembang Pumang Phetung Chitong Dunsi Mai Pachengpon Kampuno Laksiman Kibangji Assam Assembly ini kapan ini bentuk posisi ini campaign depan lapen nili kidamtang ningkan posisi nili doktor kam klembo lapen nili government officer lapen kidamban ni kami nili ratapan kisu kiuni kilang benteng no unan ki sosial kam puno lapen ratapan kisu ini long puno nili sirap puno sidame nili government asai tulam to tenke isi limitation ongdung makam ni temu ni lang abi ato kanu kumasi kisu borma ala ni kidam dia po tulang lasi nili yong si politics along ni kan tibidu pen mesen political party along Burundi bahkan dengan kita nona hudban ya por melo nona bangke BJP Hamren Pen Chandra Singh Ronghang report KTV News